Bapak Nesa, Bos Real. Ayo mamanya Ekyung yang punya lagu. Ayah atas kerja apa sih ngendi, balik-balik lambine anak rambutnya, duduk dek kula, double lurus iku rambutnya sapa, rambutnya Bapak Ekyung. Kesuwun Bos Korea, Bapak Ekyung. Mangka teh biasa langkah parfume, balik-balik Bapak Gabriel Ambuani. Orang kaya biasa, biasa sore sekian balik ke beli. Bapaknya Gabriel anak rambutnya, Bapaknya Gabriel. Terus Bapaknya Gabriel, Bapaknya Gabriel rambutnya anak beli. Ini langka deh. Budak berarti. Wong perupugan maning, wong perupugan maning terus. Wong perupugan maning. KBP kata. Suwun. Wong perupugan. Mimi Inka, ya Inka sayang. Beli enak mangan, huruf pipi salali. Mimi erano sayang, Mimi Malik eman, Mimi Brantas, Mimi Prea. Awan bengi dadi pikiran, aduh Mimi Prea sayang. Awan bengi dadi pikiran. Nok ayu sayang, nok ayu. Ayah atas kerja apa sih ngendi, balik-balik lambine ada rambutnya. Senang Malik. Orang kaya biasa, Nokian sayang, Nokian aduh, Nokian maning Bapaknya Gabriel, Bapaknya Gabriel terus, bok tuanya Gabriel, ya terus bisa beri bok tuanya Gabriel. Bang, kenapa aku disoleakan kardusnya? Ayo Bapaknya Ekyung yang punya Korea. Dilanjut. Wong bebas wetan sing ana rambute. Anggo tuan rumah. Mangan huruf lipi salali. Bae sampai lambine ana rambute. Coba rambute sapang sing tebelurus pirang, aja gawe penasaran, awan bengi dadi pikiran. Bapaknya Gabriel maning, Bapaknya Gabriel. Gabriel tas kerja apa sih ngendi, balik-balik lambine ana rambute, duduk dek kula, double lurus iku rambutnya sapa. Sepisan maning Nokian sayang. Ayo Nokian maning sing paling gemblang. Nokian, Nokian. Senang Malik, Senang Malik. Mbak O, Senang Malik maning. Ayo nong kesuwun, 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 kesuwun. Mas Krisna kesuwun, kesuwun, kesuwun. Ya iya nengan kelingan. Sampai balik maning. Ya ayo nong baru Mas Krisna ayo. Pengantin anyar. Ayo. Mangan beli enak mangan, huruf lipi salali. Mikiri bae Mas Krisna, lambine ana rambute. Mas Krisna rambute sapa? Kesuwun Mas. Sing tebel lurus pirang, no kenung aduh sayang. Awan bengi dadi pikiran. Mas Gabriel maning. Ayah apa sih ngendi, balik-balik lambine ana rambutnya. Kesuwun duduk dek kula, tebel lurus iku rambutnya sapa. Suwun Nokian. Ayah